Ratne rane u Sarajevu su još vidljive. Nažalost, neke u dušama Sarajlija neće moći zacijeliti nikada, a one koje manje bole na fasadama zgrada, pločnicima, ulicama polahko nestaju. Stanari Nebodera u Geteovoj ulici su dočekali da se rekonstruiše ratno oštećenje, koje je od 1995. godine, pored ružnog izgleda, izazivalo i brojne probleme u stanovima iznad 6. sprata. Prilikom pristupanja izrade i sanacije same fasade evidentirani su problemi kada se montirala skela, dodatno oštećenja fasadnih ploča koje su popustile od udara, od vibracije bombe, tako da je pravila problem vlage i ostalim spratovima građana koji ovdje žive. Ukupna sanacija ovog dijela, ove fasade koštala općinu Novi Grad negdje oko 24.000 maraka. Stanari se i danas sjećaju tog nesretnog dana 1995. godine kada je granata razrušila nekoliko stanova. I nakon djelimične sanacije uslovi za stanovanje su bili minimalni. Granata koja je pogodila zgradu ulaz Getova 5 u ratu 1995. godine oštetila je 3 sprata koja su bila i smrtni ishod tada. Zgrada je tada sanirana djelimično da se može useliti, da se mogu vratiti stanari koji su bili iseljeni te godine. Nakon par godina posle rata se od zavoda dobila rješenje da se mogu stanari useliti, međutim, prilikom useljenja u zgrade naišli su na probleme tipa vlage u stanovima, u kupateljima, kuhinjama gdje su se pojavljivala vlaga koja nikada do tada nije bila. Stanari su pokušavali nešto sanirati svojim sredstvima iznutra, međutim to nije zaista bilo moguće. Ranjeni Neboder je i ekranizovan. O njemu se snimio film, a građani se radošću dočekali da on posle saniranih rana i potpuno ozdravi. Ranjeni Neboder, dobro su mu dali ime, razumijete, vidite ono crvene cigle u sred Nebodera, ostalo sve sivo i tako, mislim, to je bilo malo apsurdno, ali eto, dugo se čeka, ali hvala Bogu, ko čeka i taj dočeka, eto, sad će biti malo ljepše nego što je bilo. Općina Novi Grad svake godine pravi program nužnih opravki na objektima kolektivnog stanovanja. Radovi se izvode na krovovima i fasadama u slučajevima kada upravitelj sam nema mogućnost u potpunosti financirati radove.